Шәп. Неме шәп? Яратам да инде. Йомдур неме укырга. Немеге кызык оның? Тик бана унда гына минем һәр вакыт аксам да, сәяхәттәр дә һәм яхшы бәйләнештәр дә бар. Ситкә китмә алмас. Бына яхшы гына итеп дәресләр белән шөгыльләнеп алгас, ял итербез. Әйе. Эшләр өчен иң яхшы дәртләндерү сарагы һуңыннан эшләмәскә мөмкин дигән уй. Шулай шул. О, сәлам. О, явап килде. Кем менән язышаһың ул? Белмәйм. Комментарийларга явап язам. Ишәп бу шул тиклем аңгыраһың ул, Ялкыттың инде. Алмас, минән һиңә кәңәш. Әгәр дә интернетта берәйһе менән сәясәт темаһына бәхәсләшәһең икән, зинһар, уларның грамматик хаталарын төзәтергә маташма. Нигә инде? Бәлки уларның классы был теманы әлегә үтмәгәндер. Ысынлап та. Алмас, укып арыгас, кайда ял итергә барырбыз? Кайда? Беләһеңме, Ләйсән, мин бына бер касанда арымай торган шундай бына бер кеше инде. Аңлашылды, һинең аксаң юк. Бына шуның өсөн һеҙ миндә икәү һәм ике төрлө. Тағы ла өсөнсөһөн дә табырға ине. Нигә? Алмашҡа булһын өсөн. Ярай инде, ярай. Нимә күҙҙәреңде аҡайттың? Шаярттым да инде мин. Нигә һин миңә бөгөн ярҙам итәһеңме юҡмы? Бына шуны аңлат әле. Был бит бик ябай. Юк. Был ауыр. Бына ҡара. Уғыш тұрғанда кино қарайын әлі? Юқса, телевизор қарайым, ана бәхетті мәні. Нендей қысқырыш ишетеләһең ул миңә? Әлләсе, мен бір нәмәле ишетмейм. Бына? Әллә берәйһен туҡмайҙар инде? Юq, ишетмейм. Тағы шул күршеләрҙер инде моғайын. Ана? Әй шул, нимәлер ишетәм. Тик нимә икәнен аңлай гына алмайым. Шулай. Ҡумран. Бына ҡайҙа икән ул? Әстәғәфирлә тәүбә. Беҙ кейәүҙе ҡайҙа юғалды икән дип аптырайбыҙ. Уйнай, бала сағы иҫенә төшкән. Ванна бүлмәһендәге кран мин теге ваҡытта килгәндә үк ағайны, әле һаман туҡтамаған. Шулай. Залдағы гардинығыҙ, валлаһи минең башыма килеп төшәсәк. Ҡыҙым эштән бушамай, ҡулынан эш төшмәй, ул үҙенә ял ойоштороп, компьютерҙа уйнап ултыра. Беҙ инде уның үҙ йомошо менән сығып киткән икән тип торабыҙ.
Ул бында уйынсық уйнап отыра. Кешенән уйын. Эдем мәсхәрә, ыстрам. Пау! Нимә телеңдә йоттың әллә Шамил? Әгәр дә һин гаепле һәм өндәшмәй икән, димәк һин акыллы. Әгәр дә һин хаклы булып та өндәшмәйһең икән, димәк һин өйләнгән һәм миңа кунакка кайнан килгән. Ничек уйламайын улай дип әйтергә? Мин һиңа бынамын дигән акыллы, уңган, сибәр кыз үтереп бирдем. Ә һин миңа гомерең буена рәхмәт укырга тиешһең. Ысын барлыкта бана ничек булды? Мин куатын хайлаганда уңгандар уңга тинем, акыллылар хулга тинем. Ана шул ике арала берәү буталанып йөрөйне. Ана шуны хайланым да инде. Ах, ят! Дамашта егет, ой, Ят! дамашта егет, дамашта егет. Ана һәкә, яңа елга һәпәткә белән китеп бигрәк тә шәмешләгән мактайна. Юка таба белән ныгыракты yerine. Бага кияүгә сыгып, исәр булган кадам. Шулай шул. Уга гашык булып йөреп инде. Бара мин аның исәр икәнлеген һизмәй дә калганмын ана шунда. Хатыныңның өлгө булырлык, ә һин аның кадерен белмәйсең. Өлгәне хатын ул таракан кебек. Оны я төнен, я кухнялагына күрергә була. Әйе, бына шулай күрдем. Сөскүгәндә алдыңны каплайсмагам. Коркма кайнам. Һинең тешләрең үткәндә сыгып оскан күк. Мин тешләрем сыгып осмады. Qossa min teşimiz kalır. Bu yalnız nimeyle gidersin. Ул нишмә бу әсәр дигән акылдан шаша башлай була. Тәсәдем тавышланмаган. Sən. Sən. Nişleyim? Белмәйм. Kim? Nişleyim o? Шымыгыз. Нимә кыламаһың ул? Nişley o? Мине уратып алган явызлыкка мен игътибар итмәскә тырышам. Мин Нирванала. Иң мөһиме эске гармония. Min yine nirvanı kureteyim bana. Бана тутасына башка Нимә бар? Бер-берен уялар мәллә онда? Һиңә генә кеше киткеләргә тигәнмени. Мин шаярмайым. Улар арканда миңа тыныс кына итеп ятып, йоклай алмайым. Бәлки шарап эсерһең? Ярдәм итмә. Тагы ла бердә серһең? Шулай әйтмәй ни. Һуңнан тагыла берде. Табак. Йокланыммы мин, юкмы? Минең өсөн барыбер буласак. Тымды бар шикелле. Әйттем бит мин һиңә, шәхси йорт алайык дип. Ә зоопарктан фатир түгел. Акса кайдан алырга? Фатирды бүлеп, Рөстәмгә бер бүлмәлен алып биргәс. Акса бит ошыга гына итте. Юк, кем уйлаган, а? Шул теккелегендә тынгып, күршеләр тура килер дип. Әсәй, мин кайттым. Һаумы, әсәй? Haumı kızım, haumı. Nişleyim? Һаумы, Nişleyim? Әсәй? Haumı kızım, haumı.
Шунан нисек әзерләндегез? Бик яхшы, әсәй. Хәзер мине укудан кылмастар дип ышанып бетеп барам. Ишетәһем дә килмәй. Һине куһалар. Гәрәсәт кубасак бит. Ни дисәң дә, мине армияга алып китмәячәктер. Юк дигән әле. Ашагын киләме? Әлбиттә, әсәй, мин бит дөйм ятактан киләм. Хәзер өстемде генә алмаштырам да. Атай, һин ниме? Әсәй, атайыма нимә булды ул? Акыллы катындармен бик күп телгә килһәң, авырып китүең дә бар. Нимә менән авырып китте инде ул? Башын имгәтте. Нишләттегез инде һез уны? Ул бит болай да башы менән бозга йыгылды. Бер куркынысы ла юк. Оның башына күпме укһаң да мейеһенә зарар килмәячәк. Ниңә? Сөнки уның башында мейеһе юк. Кайгырмагыз. Ул бит башы менән ишек яңагына үзе йөгереп барып бәрелде. Әйе. Ай, атай, һин дауахананан юкка гына касканһыңдыр ул. Şamil ki o kayda buldu o? İt benim bir tane Шунда тәмлейти баша җирмәсен. Хатта мине кутып. Үйдә уянып кеттім дә. Қайна белән тағылап бір күн тамуқта яшә бар икәнен аңланым. Дауахананы касып хата эшләнем. Унан да аламарак ер юк икән дип яңылыш уйлап йөргәнмен. Дауаханала хәзер иртәнге аш, дары бутка бирәләр. Онда инде яты бирәхәтләре башлаганда була. Ә менә монда ул әдәбияты башап каралыйм. Менә шунда инде минең башка яңа бер план килде. Қасқалақ. Келдің ме? Ғайрыңды таныным дейме? Танына мен Рәмел, танына. Құрар көрші, яша өң бар менің мұна. Еға менің бик майым бір өтінесім бар, да? Кірдім. Yoqlarga bermegen ketmegen, qonaqqa kelgeni. Бәхетің, қатын үйде yok. Магазинға кеткен. Ол бұлайыны тупы ашыла өткірмәдім. Яра енді. Иін, кірдім. Рахмат көрші. Мен әділі Көтіп болғандар да енді. Ин көтіп алма қонақты. Мен қонақ тұғыр, мен репетитор. Әмин бірген келді. Ләйсәннің атағының дұсы. Мен Шамил өз болды шекердім. Менің ішім түгіл. Әлесенге қарап тұр Аллахын бар. Менің ішім түгіл тем. Қыздарға алда қарап тұрған білем менен болған. Шунан емен. Оның күйеугасы беккенін көңілге мүмкін. Мен әміне. Ейді. Ялғып тұғышы еміштек. Ұша ашқарттан бір несіктен құтыла алмай. Неме екі әлі тұна қадыр тұпалы тұрайып ба? Дейімнәштірме. Ейін ол алет. Шулай болғас бар. Лапырпыны. Демекін тағылы алғы тұра қойынды. Неме?
Жалқыттың мені. Апарып бұна. Қолдарыңды ал. Неме қадір химені ботаник тегесіне мұрыныма тұндыра алмасын деп ойлаймын. Неме? Тұндырып қана. Демек былай гына хугуштык енді. Әйе. Әлбетте, тағы неме болған? Бuna birinci фатирдан Вәсилә Шаймарданова. Һез уны үлтерергә һәм таларга теләнеп кетти. Неме? Иптәш следователь, біз оның этажында нисек келіп сыққаныбызды аңламай да қалдық. Демәк башка берәүде үлтереп таларга теләгән иде инде. Неме? Иптәш следователь, біз бір қыз өчен хугуштык. Бір кемді лә үлтерергә һәм таларга ла йыйынмадык. Біз бұны эшләй дә алмас идек. Бұл башка хыйматлык неме? Уйлап карагыз, мен ябай студент, хәзер аспирант инде. Булган ул шундай ук ябай гына бер студент. Ике катынды балта менән үлтергән. Булуы мөмкин түгел. Нимәһен аптырайһың? Шулай. Бәлки һез дә Раскольниковтың яңа бер төрелер, а? Кемдең? Юк, біз Пушкин менән Дантесковы. Мен Пушкин әлбетте. Ярай. Һеҙҙең менән булашырға минең ваҡытым юҡ. Бер-берегеҙгә дәғүә еткерәһегеҙме? Әлбетте. Юк. Ғариза яҙаһығыҙмы? Мен юк дип әйтмәксе инем, дәғүә белдермәйем. Ғариза яҙмайбыҙ. Ярай, аңлашылды. Һеҙ ирекле барығыҙ. Рәхмәт иптәш тикшерүсе. Рәхмәт һеҙгә. Без башҡаса бер ҡасанда бында башҡа эләкмәҫбеҙ дип уйлайбыҙ. Ярай, барығыҙ. Ярай, рәхмәт. Рәхмәт. Алло, Фәрит. Уғырлашыу буйынса ғайыпләнгән Әнүәр Хәйретдиновты кертегеҙ. Ярай. Юк, Шамил, юк. Мен һине кире дауаханаға ҡабул итә алмайым. Бына бөгөнгөләй хәтерлә. Йәш саҡта әле. Дауаханалашҡа яңғын сыҡты. Һинең күп мөмкинселектән файдаланып, 2 пациент ҡасып китте. Тик ҡайһы бүлектән икәнен хәтерләмәйем. Зинһар өсөн, Рәмил. Етәр мине майларға маташу. Һин мине уңайһыҙ хәлдә ҡалдырҙың. Аңлайһыңмы? Ғәфү итегеҙ, зинһар. Һиңә ҡыйын булһа ла, мин һиңә ярҙам итә алмайым. Ана, тиҙ ярҙам саҡыр, участка табибына мөрәжәғәт ит. Тик миңә килмә. Һаман иҫемә төшмәй. Ҡайһы бүлектән ҡастың әле ул теге икәү, ә? Беренсе ҡаттанмы шул? Рәмил, мен үҙ хатамды тананым бит инде. Хал инде мине кире дауаханаға үтенеп һорайым. Теге 2 көнөңә ауырыны дип справка бирермен. Әлегә бар, ҡайт. Бына хәҙер ҡатын ҡайтып итәсәк. Үҙеңә насар булыуы ихтимал. Әй, итемә төштө. Беренсе ҡаттағы бүлектән түгел. Эйе. Подвалдағы бүлектән ҡасҡайнылар улар. Моргтан менәй. Бар. Һау бул. Ҡотос ҡос. Һәунда бит. Ысынлап та морг.
Йокланым. Йокламағас. Айда бардың ол? Тәмәке тартырға. Сен тартмайсың бит. Сенің әсең білән мұнда тәмәке тарту түгел. Әйткәндә әсең қайда? Яғымды тауышыла иштірмей. Әсей қайтып кетті, талбазыға. Сен оның менен қошлаша алмай да қалдың. Несегінде қайтып кетті. Такси сақыртты да қайтып кетті. Бүтінлегенмі? Шамил, сенің башың менен ысынлап та немелер болған. Айлы үйдәме? Әлбетте үйде. Өлесең ұнатты яңынан йоқларға ятты. Ол менен бит тағыла бір кемел үтілмей қалғайды. Айғылау! 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 Енің ярдамын керек. Тұр әлі. Айғылау! Айғылау! Тегі ойынды қойып бір әлі. Ол кесегі ойынды қойып бір әлі компьютерға тейін. Ол менің тағыла бір кемел тұрып қалдырайды. Башымнан нық бәрілген ақыры. Ол мұнан не болады? Айда, Ей,